Bewati nesihlobo sami ukuthi kuhlaselwa mbambasitha kungilenye indlela lobona ngayo ukuthi lizulu likukhumbulile. Phela utawukhumbula Jobe makahlaselwa bekakhunjulwe mbamba lizulu ngoba belicoca ngaye. uNkulunkulu ucoca ngaye Jobe kuSathane uthi uyibonile yini inceku yami yethembekile imsulwa ibalekela konke lokubi. Hawu uSathane wathi ngibonwe ngibani waze wangilayela uNkulunkulu umuntu lekumele ngimhlasele. Kuhlaseleka kwakho njengaloku uModekhayi sibona ahamba ngenqola ashayela etulu ngekukhunjulwa nekuhlasela kanjalo kuhlaselwa kukhomba kona ukuthi lizulu licoce ngawe ungukhunjuliwe. Nasi kwaselisuku sakavuka udle ngicela ukukuhlephulela encwadini yaSamuel wekuqala sahluko 15 verse 26 kuya ku28. Kodwa Samuel wamphendula wathi, ngingeke ngiqanzeke nawe. Ulahlile livi lasimakathe, nasimakathe sewukucithile ekutheni ube inkosi etikwesive sema-Israyeli. 27. Samuel wathi uyagucuka uyahamba, Sawula wambamba ngemphetho emjiva wakhe, wathi made wathabuka. Samuel wakhuluma kuye wathi, simakathe sewuklebhulile umbuso wema-Israyeli kuwe kusukela lamuhla, uwuniketele kulomunye wabomakhelwane bakho, yebo uwuniketele kulongcono kunawe. Umona sephetho sawo ususa tindo takho utibeke kulomunye. Mangabe wena ungilobabe A noma ungimake noma sisi noma bhuti A bese uba nemona nanangi long B. Lo muntu lonemona naye usuke uniketa uNkulunkulu likhele kuthi tindo takho letinhle atiye kubani. Ma unemona usuke uklebhula hayi bantu nje njenganangu Sawule lo wathabulela Samuel sembatho sakhe. Sewuthi Samuel yeSawule wena uthabula mine kanti ubonakalisa ukuthi tindo takho setiklebhukile, tindo takho setitsatshuliwe. Ngemona Sawule akalimatanga lilamhla lakhe kuphela, walimata nelekusasa lebantwa bakhe. Ngoba uthi lapha Samuel, sihlalo sebukhosi sesithethwe kuwe, saniketwa longcono kunawe, sanikwa makhelwane wakho. Inkinga ngemona, uyathi ungabona imoto noma kwembatha noma indlu yalomunye uyihawukele mawuyibona lekhashane, kepha umona awusebenzi ngento loyibona nje esigangeni khashane. Umona usebenta ngento nangemuntu losedudane nawe. Ubade umona nemuntu atishayelela nje imoto yakhe lekhashane udibana naye emgwacweni, kepha yathengwa ngumuntu losebenta naye noma losedudane nawe. Umona uvuka ume ngetinyawo. Ngesikhathi unemona usuke ukhomba uNkulunkulu ukuthi tindo takho akatinike bani. Sihlobo sami, wena mangabe ukhanza ukuthi kumbe kukhona umuntu unemona uyababa uyavutha against wena, kungakuhluphi kakhulu ngoba usuka niketa lizulu i-address yakho ukuthi tindo takho titawutholakala. Mangabe uyabona ukuthi hey uyathi lento yemona iyangihlupha, kuhle kuphenduka ngoba mangabe awuphenduki sewulimatele kusasa lakho lonke, sewuthethe tindo takho, sekuklebhuliwe tindo takho setisukile kuwe. uNkulunkulu wemusa unawo umusa wekusithethelela emacala ethu, aphinze asinikete
nelikusasa lelihle. Amen.